Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kajing ang no jiki pat ba ka tain rambarai. Ban yo no ila ka jong ka Community and Rural Development Block. Kan sa urlong no syen. Hadian ba usembut Menteri Rangba jong ka jela uba Prestun Tensong ulapen bena ba ka sorkar kan sa aino ya ka blok na ka benta ki pat ba jong ka rambrahi ya kini kejing ang no jiki pat ba lapen bena da uba Prestun Tensong ha ka lai potrik unaitung arajar afuar ha ka jing alang pat ba jong ka parti NPP Rambrai blok ka belalong ha ka snong Rambrai syu ba Prestun lai thuru ba ka sorkar kan sa penkha artli ki CNRD blok kenang ban pensuk ki pat ba namar bakar Rambrai jerngam kede konstituensi kebayar haduk kata bat kabayas no ru bat kisnong garu kibadan syakaput nalor ke CNRD blok ke Rambrai kan sayo ru ya ke office jongkatnat PWD division nalor kiwe de ki kampenroy Teka ka penakwa ban ong ya pi menta de jadi jat ba pilihan long kawe Muslim su ba pinyo iya ka office mo. Lagi pai pat siya katain lampi katain longan. Baka area ka bentuk langru ya ka MDC konsensi jomi ba jukur. Siya turu idol kam. Ban ong manyo tangkan ke area ngai kam taplong. Don kamsu ia kita kiri yaru ban pensuk lang ya boro arteli itu di konstitusi badiakan heru nakwa ban ong yopi kan sa ulong sen nanta susu mendei tanata Kini kilai political sensi don tangkawi ke division peludi. Tinggal layar Nah kalian jong UCM banget. Bangin warna lu ya kapil di division. Hangke hapo mau sulur. Bisa selong harga tinggi ya. Ke financial crisis gitu, menekan ini ada penting saya ada penting juga untuk ad hoc grant, ya kalau soft grant juga ini ad hoc grant katur ke sekolah lalu menurut sistem ini sispa atau keluar. Yang layakin jika ini nak kalian ke blokku kartu kan itu ini masih kan ya. Nama mau pilih di don sisa di area yang belum so genuine. Marba praktik kajimut kami nak sorkar pembangkit penjan ya ke sorkar siapa ya. Dengan penjan pun tak komon ini masih di ongki blok di ongki ini di division ini di subdivision apa kita kembali kata di police office dan police station ya kini di pisang kebalak malang menurut yang hapan penulong lagi melaksis pak kena ilak menurut live how so persen yang persiapan ban penulong